uqonda ubuye mani ukuthi hey wait a minute uhamba njani ngizofika lapha yana emanzini lezi zinto kumele ukuthi mhlawumbe mina izipho zami ngizithole zizotholwa nguye ngizaya lapha yana ngisikhe ngebhakede sikhe simthela amanzi anuke amanzi wala yoba isamaday mase ngiphumule emanzini ake sangikhululi le ntambo mina ngiyazikhulula manje untombazana kana inkinga yakhe ufuna ukuphila into wrong eliyenze lapha emanzini le ntambo since yena kubophile bekumele aphinda akukhulule untombazana lesi serious la sifuna ukuthi izinto zakho zibe right sizoya nala ngabhabhathisa khona umntwana wenyoka abantu baseZimbabwe la South Africa la baningi kakhulu bahlula baqaka i-operation Dudula ayikwazi ubaqeda like bonke so why ungayikubo bakulungisele la kulo moya wakho sanibonani molweni dumelang locha again depending on what time you're consuming this story or watching this video the promise was made that I should see you on the next one. This is the next one. Ulaba salungena ke. My name is Reverend Chulani. Mavuje mbushamona koroni jingwadi ya zama. Wene producer bona zimu. AKA the champ. Yeah, angihlala ngedwana ke namhlanje ke. Ngihleli nesiphalaphala ke sentombi ke. Mrs Coffee lo. Wena wazi uplay coffee. Lo Mrs Coffee ngihleli naye. Right. Usisizo introduce ukuthi la kena ubani and then nokuthi ubuya kuphi mama ke ungatshela ababukeli ukuthi wona ubani igama lami nguNomsa uliphakamisa nomselo ukuze okay igama lami nguNomsa ngihlala eJoburg kuphi eJoburg ngihlala eThembisa okay all right it's fine Sale Mambisi. eThembisa. Okay. Okay, akuna nkinga ke sisinomsa. Isibongo. Ngisakodube. Udube. Okay. Dube limited. All right. Uyaphuma ulokuza unomsa emakhaya kuphi? eZimbabwe. Okay. Kuphi neZimbabwe? eBulawayo. eBulawayo. Yeah, eBulawayo. Mara hluphi ke ngale bayibiza ngeBulawayo. eBulawayo. eBulawayo, yeah. Yes. Sisinomsa make Dube. Musiphalelile ke la. Ngokhuluma ngendaba zikamkhulu wena ngisho. Yes, why are we here? Okay, ngibone ivideo kamkhulu leyo obuyenza the other day. I think it's 12 days or 15 days ago now. Ngibuza umqombothi mina. It's fine. Khuluma. Mkhulu uThembekwayo. I think it was Thembekwayo ne. La mkhulu obekhuluma khona Thembekwayo, yeah. Thembekwayo, okay. Obekhuluma khona ngempaphathizo ngamanzi lezinyoka kanjalo. So because of that video ke ngaphakama ngaza ngapha ngathi okay ngoba mbona umkhulu engathi ngumuntu onthetic ngoba abantu abaningi manje abasathembekanga uzothi ufuna usizo especially kundlela kamoya uphakame emuntwini umuntu ethi niza kusiza ngizokusemanzini udinga unhlambuluko udinga ukubhabhathizwa into ezinjalo and then mawufika ngale uthola ukuthi okay umuntu yena kasayenzi ngendlela wena okumele uyenzele ngayo ngabantu bakho isikhathi esiningi abantu baba lomona uyabona umuntu mayifika ngale akubhabhathize but then se-eda lokunye uthole sekwenzisa lokunye ongakwazi like mina in my own experience ngizokhuluma ngami engidlule kikho so ekuqaleni when my journey started indlela kamoya iqala I went to this other lady lo mama ngeke ngiqambe ngegama kulungile umamakho so mqamba sinankinga so lo mama angisemanzini kuhlanjululwane yonke into ihambe kahle okay ngiqala ukuphupha asho ukuthi okay masuphupha amabhayi wakho wonke waphuphayo kumele uqale walethe ngapha ehlale kimi emsamo wami and then mina ngizobe ngikupha masihlangana emanzini amabhayi yini mama amabhayi ngama clothes abantu abadala
lokho kubuye kuveza ingwe kunye yes izingwe zimpangela abonjiti ngiyenza lo muntu lo ongadi ukuthi ukhuluma ngane ekhaya right mara mina ngiyawazi ukuthi ukhuluma ngani so this is how the journey started. So mangifika ekhaya ngafika ngaphahla ngakhuleka ngiyezwa nje umoya wami untshela ukuthi yabona lento ayikhulumayo lo mama kumelanga ukuthi uyenze, angeke wena uthi uhamba indlela kamoya uhamba labantu bakho uthatha amabhayi wakho wasemsamo omunye umuntu, uyabona. Ngavele ngabona khona ukuthi nokuthi uthi into le yathi ngiyenza ayikho right. Then ngamtshela ukuthi no, angeke ngize namabhayi wami emsamo wakho, akwenza ukuthi mina ngithi ngisizwa nguwe, ngilabama abantu ngilabantu abadala ngilo wami umsamo, ngithatha amabhayi ngisemsamweni omunye umuntu. Ngabona khona ukuthi akukho right, yabo. Ngaqasa ukudiga lami, ngangena kubo YouTube, ngene kubo Facebook, kubo TikTok to find out ukuthi into le yangitshela yona is it authentic, into right yini, is it proper. Then nga discover ukuthi no, yabona lento le yafuna ukungenzisa yona ayikho proper, ayikho right nje iphuma endleleni. And bengakanaki ngaleso sikhathi, yabona mawusesemutsha kundlela kamoya, it's not easy for you to notice ukuthi kungabe kulento wrong lapha ukuhamba. Yes, ukuthi ukuhambani. So into ebalulekileyo ukuthi umuntu ahlale semthandazweni lokuphahla, ukhulume kakhulu labantu bakini ngoba uningi okwenzakalayo ngaphandle. So from there mangimbikela ukuthi hayi mina angeke ngikwazi ukuthi ngize namabhayi wami emsamo wakho, wavele wakwata lo mama wangitshingela wangitshela ukuthi into eziningi nje ngeke ngizikhulume la. Then ngathi hayi okay ngeke mina ngisaqhubeka nawe ke. Ngathula nje ngahlalela endlini ngenye imini nje yedwa, wabuya futhi wangifonela wathi yazini hayi lapha na bengikwatile ini kungcono sinjani sibuyele siqale phansi. Ngathi hayi okay siyabonga umuntu omdala makuthi selixolile. Ngathula kanjalo ngavele ngazitshela ukuthi yabona lo ngiphuma kuye, uyabona. So ngiyaphinda, it's very important to listen to abantu bakini ukuthi bona bathini, ungalandeli ukuthi umuntu uthini, uyabona. Kuyafana labanye abaya kubogobela. I don't have a gobela, my ancestors babangisizayo. So if ulogobela it's the same thing, uzothola ukuthi uzoyenziswa ezinye izinto eziphuma endleleni ezingekho right, but because you don't know and you don't ask and you don't do your own research, it's very important ukuthi uyenze research uma umuntu ekutshela ngolutho uqala ufind out if idlozi lingakakhulumi lawe, if awukabi le intuition, awukanaki into eziningi. It's better to dig, uyabona. Uqala udige uyihluzisise lento yabo itshela ngumuntu. Manje mama umama lo ngwalaphi? I think wakhona apha eMzansi. Apha eMzansi. So no ngibuza into nje ukuthi mhlawumbe lento lebenzeke eZimbabwe. Hayi bekukhona apha eMzansi. Bekukhona apha eMzansi. Yes, bekukhona apha eMzansi. Umhlobo bani umama lo? Ngicabanga ngumZulu mangikhangime. Mzulu Sotho somewhere there. I don't know because bekhuluma ngesilungu akhulume lesizulu ngoba angithi umuntu yabefuna ukwaaccommodate wonke umuntu. Ukuthwasa ngesilungu? Hayi. Ayasazi. Hayi. And then all right, and then okay. Yeah, and then there was a second time mangisuka kulo mama ne. Ngasho ukuthi hayi ngoba kumele uqhubeke ngendlela yakho. This is what we experience it nabantu bakamoya uzositshela ukuthi okay kumele ngicontinue since ngimela, let me look for another person. Ngadinga futhi omunye umuntu ngaya phambili. Yabona the mistake I did was not to ask ukuthi usizo ngiluthole kuphi. Remember yanisho uyabongakabi kwazi. Uyabusa maybe uziyele esontweni utshelwe ngento zabantu abadala omhlawumbe uthulele uphuphe. But awusabuzanga wena ukuthi okay ngicela limbonise umuntu ozanisiza because uyabungakwazi. And then the next thing ususiya komunye umuntu from one person to the next. Mangifika to the second person it was a guy. Uguy athi kumele uyelwandle, kumele wenzeni zokusiza zokunceda yabo into ezinjalo. Umuntu lo hlangana naye kuphi eThembisa or hayi lo ngahlangana naye eBeria lo guy. And then athi lukudu lwandle mawuseBeria. No ulwandle luse uyobusoluthola phela eCape Town or uthole eDurban. So we went saya ke eDurban emanzini. Luckily nga faster and I prayed ngacela indlela ebadaleni then saye emanzini masifike elwandle
usuka la noGuylo naye elwandle eDurban. Hey, masifika lapha emanzini luckily like I'm saying ukuthi bengifastile ngathandaza mangisuka masisendleleni ene ngalesikhathi bengakanaki ukuthi kahle kahle yabona abantu bakini bayakuguide, abantu bakini bayakuvikela, abantu bakini baya expose, yabona. ihamba ihlobo zakho lezo ukhuluma ngoba ngikhuluma ngabantu abadala abakimi abukhulu nogogo. yes abomkhulu labogogo baya expose, baya kuvikela, baya ku protect. So mangiphuma lapha endlini ngiya lo guy ngiphahlila ngithi for 2 days or 3 days or so ngiyaphahla ngiyafasta ngidli lutho anginathi namanzi. Masifika lapha sisasebhasini athi kimi sisikhona yini into ongabe uyiphuphile or something angibuze nje ngoba ngithi sike ngeke ngalala cause ngimango obviously start ibhasi ebusuku and then sifika lapha ekuseni ngabe sisebhasini. Ulale ebhasini? Silale ebhasini. Mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe ulale nayo usiGuylo. Hayi ngeke. Ngumamele ya. Yeah, and then mangilapho ngithi hayi mina ngiphuphanga wena uphupheni. Angitshele nje istory sakhe sokuthi mphuphe ungathi wena uphiwa ama-apple ayi2. And then mawuphethe lama apple ayi2 uthatha lama apple unikeza omunye uGuy ungathi usemsebenzini wakho. Adam and Eve. And then masumnikezile lo muntu omnikezela ama apple yena athathele i1 alisike center kuphi half yena athathe 1.5. Uqonda ubuye man ukuthi hey wait a minute. Lento le ngiyayenza la lo muntu lo remember baya exposer. Anjo. Lento angitshela yona does it mean ukuthi usho yena uziphuphe yena uhamba njani ngizofika lapha yana emanzini lezi zinto kumele ukuthi mhlawumbe mina izipho zami ngizithole zizotholwa nguye yabona abaningi vele bahlangana nale ya uzobe uziphiwe ngabantu abadala yabo mawukhuluma ngabantu abadala ukhuluma ngabantu abadala abaphilayo ukhuluma ngama ancestors okay yes. Yeah. So masifika lapha elwandle fike sihlenza inhlambuluko sikhuleke yabona and then nalobhuti then kungenwe emanzini then bengile ntambo yami ebimphumele mina vele yabona le ntambo lezi ziphothiwe lezi zidudla lezi bathi ngamana amabhithani Maria maybe ngasi all colors ibi yellow and then mangifika lapha la le ntambo afike nje angibophe ngayo athi ngisaba ukuthi uzohamba namanzi angibona icala ne I don't suspect anything. Yes, he's careful. Angiyaye ngithathe ngaleyo ndlela. Hayi okay umuntu angibophe singene la emanzini. Okay maphuma ngidonse ngayo le ntambo. Mase ngiphumule emanzini ake sangikhululi le ntambo mina ngiyazikhulula manje. Okay sijike mangifika endlini ngiyalala angifonele. Isibili costume boyigqokile. Angithi sigqoka impahla zethu uzogqoka noma maybe mhlawumbe lokhu zeni impahla yakho uzogqoka lamabhayi lawo phezulu kwempahla obvious ufaka umnazaretha into ezinjalo. So manifika amatembu manifika amathathi ngaphansi or manje ngicaba phela ulwandle lunamagagasi so nawufaka phela izigate phela mhlambe mafika igagasi masibuke phela nokushaya li Uzokubukile manje ubhuti phela lo. Uzobe uzivikele. Seyibona ichibo lapha. Uzobe uzivikele bengigqoke kahle bengi-right. All right. Yeah. And then mangifika endlini then ngilale angibuze uphupheni ngithi hayi angiphuphanga lutho. Following day ngiphuphe vele. Ayi ngibonisa ukuthi naye khona into wrong eliyenze lapha emanzini. Le ntambo since yena kubophile bekumele aphinda akukhulule. Ngimfonele hayi Guy lapha bathi kunje hayi uGuy naye angikwatele njengalo mama. Yini ucabanga ukuthi ngizokugangela ucabanga ukuthi thini catshani nje vele uxokozele. Mangithi why ukwata angithi lento nami ngiphiwa ngabantu abadala. Yabo ungikhona umqondo ubuye man hayi wait a minute lo muntu futhi masendleleni uhambe ngitshela ngokuthi uqale waye dealership wayobheka imoto wathini ngihlanganise manje ukuthi wayangitshela ngezinto zonke lezi lo muntu umgombo usho ukuthi awufuni ngisho uyabona kunalento ne enginanzelele enginakileyo ukuthi especially laba abasizwa ngabantu bakubo like uthwasiswa ngabantu bakini bese emathongweni ulele iziningi into ezenzakala kithi because angithi awuyazi into enzayo akho show ufuna umelekelele all the time wena ufuna ukulalela ugijima ufuna ukuthi uthole umuntu ozokusiza manje yazi lapho yikho la kunento khona Sithando sami lento yenzeke eGoli ne wena ubuye eZimbabwe
mawukhuluma mina yabangisini ngikuza ukuthi lo umndebele umndebela ngumndebele and then la ngegoli uthola usiza besuthu nezinje phela inhlobo so umoya wakho lo uqale wena sofikile ngegoli or umoya lo into ukuthi like yophethe wazalwa nayo into ozalwa nayo okay yeah so kusho ukuthi mina ngizola ngegoli hayi kusho ukuthi mina ngoba ngihlala la ngisebenza la uyabona ngisemzansi ngisebenza emzansi so into ekhona into engifuna ukubuza ukuthi labantu abantu bala ngegoli umoya waseZimbabwe bayakhona ukuthi balawule na and then if abakhoni abantu baseZimbabwe la South Africa la baningi kakhulu bahlula baqaka operation Dudula ayikwazi ubaqeda like bonke so why ungayikubo bakulungisele like lo moya wakho alright umoya ukhethi ukhethi yeah umoya ukhethi njoba sonke singabantu abamnyama sisizwe semnyama singabantu abayi1 okay we are one people akunandaba ukuthi ungabuye eZimbabwe ungabuye eSouth Africa uzithola uthwase eSwaziland or ungumSouth African uzithola uyothwasa eZimbabwe ngoba umoya ngiyakuvumela impela manje la ngiyakuvumela umoya uyi1 singama Africa ngiyakuvumela siswa manje okay masingena endabeni kaba uthenje kwayo ke ufunani wakuthenje kwayo since ngiyasho ukuthi ngilisehambweni lami enduhamba labantu abadala so basho ukuthi kumele uthole umuntu ohlambulukileyo umuntu othembekileyo umuntu ongenamona ozokusiza kahle uyabona ngoba la khona uhambo lwami lusemanzini kakhulu you understand so mangimbona ubaba uthembe kwaye kuleya lokhuzana kuleya interview ubuyenza naye i-podcast okay ngabona ukuthi hayi man lo baba ngathi into ayikhulumayo uyayazi ngoba endleleni kamoya or in spirituality angeke wena ukhulume ngokuthi inyoka yathi kimi yakhuluma nami kwahamba kanje ungakhethwanga ungalala ugcobo futhi wena ungekho authentic umuntu lo ngimbona mina ukuthi hayi ngubaba oqotho ngubaba oyazi into ayenzayo ngumuntu onganamona umuntu ongaqamba amanga futhi akagijimisa into eziningi ngimbonile nje yabona umnikeza ithuba I think 3 times lokho uthi yini enye ufuna ukuyisho kumphakathi kazange washiya igama kazange washiya phone number yakhe I had to call you kumele ngifonele wena ukuthi ngithole yena uyabona so ngicabanga ukuthi umuntu onjalo uzinikele nakuNkulunkulu ekusizeni abantu benkosi la khona uyasho ukuthi ube semasontweni emasontweni okay abantu bamzwile ukuthenje kwayo uthini wena ufuna ngithenje kwayo mina ngifuna ngisize akusize ngani ngifuna ngisize okay ngine yo alright okay ngitshela yonke into yeah ehambweni lami kumele ngiphunyule ukuthi kumele ngemanzini uyabona kahle utheni ngasaye emanzi uthenje kwayo yikho ngikudingayo ukuthi yena njobe ngumuntu onezandla eziclean engumuntu onganamona angise lapho ke ilusizwa engiludingayo ngidinga leyo mbhabhathizo yakhe leyo bekakhuluma ngayo ufuna ubhabhathizo uthenje kwayo uthele inyoka zakhe le inyoka lezi bangasayeli ukuze emanzini if ngimamele kahle uthi abantu bangasaye emanzini le nyoka zikwatile so uyamthemba uthenje ukuthi wena like if angavuma ukuthi uhamba naye emanzini ngiyamthemba futhi amanzi maningi angimsabi futhi amanzi maningi awusabathenje kwayo umele unjani baba lwana angimsabi akekho muhle lo yababa angimsabi nchebe sisamsabi lamkhulu no angimesabi angithi nami ngiyamfila ukuthi umuntu oright angimesabi shem ngiyambona ukuthi umuntu othembekileyo muhle umuntu ohamba umuntu muhle yeah uright okay
futhi entweni zikamoya asidingi ubuhle sidinga inhliziyo yomuntu lezenzo lokuthi umuntu uzokuphatha kanjani nenhliziyo yakhe ukuthi imnene or hayi inhliziyo yakhe yadliwa kusho ngikho uqambela ma so yikho lami ngibonile yena akekho muhle ngisho umevela uyabona hayi ura mara inhliziyo yakhe nomoya wakhe hayi ngeke uqamba manga khohlwa inyoka umuntu olungile ngeke ukuthi ngiyamazi personally umuntu olungile like kakhulu ngiyaenjoy futhi nokulokuza mangime interview emankhuluma naye so hayi lami imbone lokho ukuthi ngizwile lami ngesingami ukuthi hayi ubaba ngumuntu othembekileyo umuntu onenhliziyo enhle uyambona nje noma ekhuluma ukuthi into ayikhulumayo uyayazi futhi akaqamba amanga ngimbizile uThenjukwayo uzovela noma kunini la okay ayikuhle so hey manje ngifuna ukuzwa ukuthi uzothini ngendaba yakho ukuthi akuse emanzini uyabona futhi engavuma ukuthi akuse emanzini nama camera ngiyahamba nawo ngiyokubona lapha mani babhadisana lapha ukuze nema ufuna babhadisa hayibo ngama camera ufuna babhadisa ngama camera le nyoka usabi ay mina I've never experienced inyoka. You want to experience them? No. Le muntu ukhuluma nazo le muntu. No, amfuna ukuyi-experience inyoka but ngifuna yena angisemanzini uzokutshela ukuthi la kunomfula lo kunenyoka eso. La kunomfula lo kunenyoka eso kunenyoka eso. At least ngeke ngithathwe ngeke ngilinyazwe zinyoka lapho at least khona. Angithi uzokhuluma laso. Uzozicela, uzofika acela. Siswami. Ulokwazi lapha phakathi kunenyoka lapha hayi inyoka nyana kuno nezibizana uMamlambo lapha uzongena lapho kulamanzi lawo ngizongena makuceliwe kwabikwa kahle ukuthi sizobhabhathizana siyacela angithi uzosidedela uMamlambo aphume emanzini akumele wena uMamlambo angithi uzomcela ubukhulu angithi yakwazi ukukhuluma naye uMamlambo aphuma umbheke umbone nangu no not ukuthi aphume per se but uzoya somewhere else uzohamba le anyuka somewhere else asishiye thina sibhabhathizana ngoba lakho kuyingozi vele ukuthi wena uphakame nje uthi uye emanzini uwedwa ku right khona if you are guided and awusabi but mina ngoba ngiyaqala ukuya emanzini I think for me awuqala emanzini noma uye elwandle wena hayi ulwandle phela alifani lesiziba anzange ngihlangane lo Mamlambo lapha elwandle ebeach abantu bayaya noma manje into izenze wrong lapha ngengaya ebeach ngivakashela njengakaqali nendlela kamoya ngena kulamanzi ngidlalela phakathi ngiphume nothing happened kodwa angeke ungithole ngisadlala esizibeni angeke uthola abantu nje basuke nje lokushini bathi hayi manje ngesizibeni ngiyabhukusha so babuthe nje uyamthemba ngiyamthemba ngalento ayikhulumileyo nangendlela ayiyo yona yena lo uye wamphupha no umoya uthini angimphuphanga mara uright umoya umbambile emoyeni ore ngiphahlile ngabuza uright angangise emanzini okay hey inzima noThenjukwayo straight angangise hayi Thenjukwayo check out uThenjukwayo usuka khona go check him like if all right ke bafowethu njengoba nibona ke i-spokesperson senyoka ngisilandile ke nase sihleli naso la usisi lo Nomsa njengoba nimzwile ucela ukuthi eswe emanzini and umuntu ukuthi uyamthemba yena uthi uthemba ubaba mhlawumbe izinto zachazelwa ubaba ukuthi wena uthi oh okay ngithi bengicela ukuthi lingise emanzini ngibone le video leli yenze the other day ku YouTube so ngathemba ukuthi ubaba ngaba ngumuntu not ukuthi ngathemba ngabona ukuthi ubaba ngumuntu alright umuntu olungileyo umuntu onganamona because bekumele mina ngisiwe but ngenxa yokuthi ngingatholi umuntu ongangisiza ngendlela so that's why ngila so umntwana lo ucela ukuthi umbhabhathise azange ubhabhathise uqala mhlabe wena ngabhabhathizwe ePentecostal Church
manje ufuna ubhabhathiswa kangaka eswimming pool. ufuna ubhabhathiswa kangaka kanti wena ubhabhathisiwa ngisho No, untombazana akanankinga. Inkinga yakhe ufuna ukuphila. Yakhe inkinga ukuphila. Kodwa kufanele athole amanzi lawo asemfuleni. So ngizomenzela lokho the day aright angeke simfake phakathi. Sizokha ngebhakede ngimthele. Kufanele anuke amanzi wasemsebenzini wasemfuleni. Hayi angene phakathi. Wona kangena phakathi angeke abuye. uzwile Ngiyezwa. kunamathatha ukuthi ungeke uzubuye lapha Yeah, manje usafuna uya khona manje yena Ngithi uthi uzongibeka ngaphandle. nombeka ngaphandle ngimkhela amanzi ngebhakede. inomhlobo lento le manga lento bengakumithi yenza ngomajiki wayithatha uhambe na uzothi No. Silungisa inkinga yethu yakantombazana ngoba untombazana mina abathenga salelete abantu emanzini. So ke untombazana ngeke ngimfake emanzini. Ngizaya lapha yana ngisikhe ngebhakede. Sikhe simthela amanzi anuke amanzi walapha. yobe summer day yabona elokishini makuyisummer day bathi ukuthola ngamanzi omphakathi Yeah, kuyobe samadei Kuyobe lapha. summer Yeah, kodwa ke hayi le yala yasemfuleni. okay Yeah. Ukuthi the day siyemfuleni singa sikhe amanzi simthele. Yeah. so Gayi2. ufuna ukuya nini emfulweni mntwana Angazi lina nini. namanje nayi imoto ipakile namanje ngakufaka emfulweni ngiyisi ngihambise lapha mthetho kwayo ayokuthela umthetho kwayo ngamanzi Okay. As long as ngina camera. webona kamera kanjani abantu amele babona Abantu mamela sando sami mina ngifilimi ngenza imanga mina abantu bami they know ukuthi lo baba lo uzethela iqiniso njengoba kuthi nje kwayo yabona yezo angiyenzi ibathini iphathaphatha malethi story kimi ngiyaziverifya ngibathini mawuzokhuluma kambi ngomuntu nomuntu uyahamba ngimfunda rangifonele ngihambe na ngimpictures ukuthi uyakhuluma yes so namangithi ngemfulweni if ngiyana icamera usuke emfulweni angeke ngizobuya la ukuthi wena ukhona la kwamthetho kakhona la bese ngithi uye wamfaka emanzini angishaka ukufaka lapho ngapunda punda akayi konto embedala ukufaka nje kuphela emanzini angisho ukuthela nje kuphela ebhakede emanzini so ibhakede likhona la Yo. yatho mani amabhakede la kulo muzi yabona sala ngenza umqombothi mani amabhakede la so nganathi ibhakede la ngilifaka emotweni nawe ufaka emotweni ngifaka umkhulu emotweni sihambe siyele akuthele ngalamanzi akushangale samathanga lokuza umkhulu kubuyiwe yangisola ukuthi sini if lento yakuphuma lapha yakuthatha ngisho ngezumi yovela abantu ukuthatha lapha bakubona abantu akuthatha unamlamba Yo. Ngithi manje ngale ikhadi ngithi uyaphuma mama. Uyaphuma umama ashaye umoya. no akekho emanzini manje lesikhathi Akekho emanzini manje. Uyaphuma ahlale ngaphandle. Yeah. So manje kufanele ukuthi ke na untombazana didina siya kuye. so this is the right time This is the right time. manje the right time ukuthi ukayiwa emfuleni Siya emfuleni manje. masabi emfuleni ke Hayo ngama camera you want Untombazana lesi serious la. Sifuna ukuthi izinto zakho zibe right. Sizoya nala ngabhabhathisa khona umntwana wenyoka. Yo. La ngabhabhathisa khona umntwana wenyoka kufanele abantu bayobona ukuthi usuka eJoburg nje ayidefuna amanzi no ufuna ukuphila. you see with me Bengicabanga You must be ukuthi careful, you must benzani be- maybe lizoyenza you must- appointment you must be phela. careful Angizange what you wish nempahla for. zokutshenga. I'm asking you uthena manje Mamela. mara kuwe ngeke Mamela. ngiforce Untombazana somenzele appointment ngalelo langa lelo ke siye naye ngoba manje ngathuthukile. One uyacabanga ukuthi impahla. Athi nesumthela impahla bana khumule lesi. okay Yeah, zizoba manzi. oh Yeah. all right Ukuthi ngalelo langa lelo uzoza agqoke kahle. Yeah. And then azi kahle ukuthi unempahla nakabuyele emuva agqoke zona. Chaza lokho. nginesikhindi la ilokuze Hayi. erumi Kufuneka DVD funeka zami impahla. ngingaba ngiyokuthenga ijoki Hayi. idogana into zokungena lokuze Yeah. So all right don't say like about it I did nothing for you ungajazanga kwenzele Hayi ngizoza. yeah so
lapha ke buza ke hayi no right ke usisi mbukele ekhaya usisi nimzwile ke ube nenkinga ushaka ubuya lebo malwandle kuphi ya kwemi sisomlo ubunye mama yoko kusemfuleni azange bamnikise Anginampahla mina manje. hayi ubunye mama azange bamnikise noma mama Ungisile emfuleni. Mara mina ngaqeda ngazibonela amanzi after that. Amanzi lawo awesiziba. ufuna amanye amanzi Amanzi isiziba. ku right akuna nje So okay bengisisaba. okay jiva ngicela ukuyivala okay sivale siziva ntombazana ufuna amanzi siziba sinjani konje iziba sinjani Isiziba ngithi la manzi amile. ufuna amanzi amile watlametsi matsungwanaka Ngifuna amanzi amile. amanzi amile ikhona iBoxburg Lake lapha namanzi welake yami iBoxburg Lake neBinoni Lake kulala inyoka zenzela khona iconference ufuna kufaka iBinoni Lake baziningi kakhulu lapho ntombazana ufune kuphila ngithi yeah one thing for sure fanele uphile lapha yanabothosa khona badlale ngawo yeah so ke manje le fanele ugezwe ngamanzi wasemfuleni beside yoko kanjani uzokhona ukunuka amanzi yeah mara ke asivale yeah anyway yakhona iziba sikhona la abamba iziba lamanzi wala kulo mfulo wasesprite abamba iziba but isiwami ke njengoba shilo ke mkhulu ke ngoba ngiyazwana noyithuke emkhulu uthi ningenza ilanga wenze ilanga ubuye uzobathini uzokubhamba lapha umsebenzi so yeah babukeli bami ekhaya ke hayi ngathi ngeke sayimanzini nolokuza no mama mara nomhlanje izoye emfuleni ngathi ngangishona naye emfuleni noba kuthenje kwayo ayangibonisa lapha babasele khona lokuza inyoka I will see you on the next one yeah but I very much very banabi